Is-sibt f'Ħalqormi se jittella spettaklu pirotekniku ffukat madwar torri partikolari. Tower Crane li se jkun qed jinbidel għal pjattaforma ta' xogħol differenti pirotekniku fejn in-nar litteralment se jkun qed jisfen mal-mużika. B'kollox se jkun hemm aktar minn 7,000 element ta' nar fi spettaklu imsejjaħ Diamonds in the Sky. Nhar is-sibt spettaklu kbir mill-laqda ta' nhar 23 ta' April ta' San George. Palma taraw warajja il-Tower of Diamonds, din hija xi ħaġa innovattiva hawnhekk f'Ħalqormi li parti mix-show ħajkonna dan it-tower, biss it-tower fih mal-2500 kapp, jiġifieri fih show spettakolari tan-nar. Ovvjament jaqqat ukoll ma' show spettakolari li nagħmlu dan l-aħħar 3 snin, jiġifieri ħajkun show ikbar fl-okkażjoni tad-90 sena Kamra tan-nar ta' Ħalqormi u nappella l-pubbliku biex jiġi jaraħ ukoll u anke ħajkonna xi siġġijiet fil-parti t'isfel ta' Ħalqormi tal-wied fejn dak li jkun jista' jqobbi li hemmhekk u jsegwu wkoll dan l-ispettaklu li ħejjin għalikom. Min barra Diamonds in the Sky hemm ukoll spettaklu ta' nar tradizzjonali. Dan l-ispettaklu qed jittella bħala parti mid-design anniversarju bit-twaqqif tal-Kamra tan-Nar. Il-festa li ddedikata lil San George qed tiċċelebra wkoll il-275 anniversarju mill-wasla tal-Vara titolari f'Ħalqormi.